Imboni TV. Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza abakunzi b'ibiganiro byacu mwiriwe neza abandi muraho weekend nizere ko yagenze neza. Ikaze Claude wiriwe. Mwiriho Gentil murakomeye. Ndagira ngo tutangire ikiganiro cyacu tuvuga kuri point zero. Yego. Agace kabyutse kavugwa cyane mu makuru yo mu burasirazuba bwa Kongo. Point zero ni twahita nka rompoe cyangwa se ihuriro ry'imihanda riri muri biriya bice bikikije Minembwe. Mu by'ukuri gufata kari agace bivuze ikintu kinini cyane ku mibereho ya Minembwe. Abantu barabikurikiye ko mu minsi yashize FARDC yaragafataga M23 ikongera ikakisubiza bagahinduranya reka bariho duhera. How far? Nubu niko situation imeze nujya kureba Uvira itarafatwa point zero n'ubundi yagenzurwaga n'igisirikare cya Kongo n'abarundi na ya mitwe bashigikiye ndetse abarundi kuri point zero bari barahashinze ibirindiro twavuga ko ari bimwe mu birindiro bikomeye bari bafite muri biriya bice bya za Minembwe. Ariko nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira twirwaneho na mu 23 bari barahirukanye igisirikare cy'u Burundi na bya birindiro byabo barabisenya na FARDC baragendana na Wazalendo n'abandi bafatanya bikorwa. So ariko hari imirwano igiye kumara hafi icyumweru hari mu nkengero za Minembwe. Nta nubwo ari point zero gusa ko turajya no mu tundi duce igisirikare cy'u Burundi FARDC baragiye bariyorganiza neza kuko twe tumaze igihe dutanga amakuru yuko nyuma y'ifatwa rya Uvira hari uburyo abarundi bongeye kwambuka ku bwinshi baca mu kiyaga cya Tanganyika banyuze za Rumonge bakaza bagahinguka za Baraka bakajya za Bibogobogo Baraka bakamanuka basa nk'aberekeza Minembwe. Burya kijya gihe bari gutegura ibitero byo kureba uko bakongera kwisubiza point zero atari na point zero n'utundi duce turimo nka za Rwitsa nkuku. Hari n'imisozi yindi irangamiye point zero, hari n'uduce turimo za Kalingi, uduce turimo za Bidegu, uduce turimo za Kalongi, n'utundi tugiye dutandukanye turimo za Gakenke. Utwo duce twose wabonaga ko bategura kongera kutwisubiza muri ya gahunda twigeze kuvuga ko bashaka kwisubiza biriya bice bya za Minembwe. Izo renfort rero cyangwa se izo movement zakozwe nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira zikorwa n'igisirikare cy'u Burundi, zimwe zerekezaga nyine Baraka zikagera Bibogobogo zikamanuka Minembwe. Wabonaga ko bari gutegura ibyo bitero byo kwisubiza ibyo bice. Baje kubikora rero bakajya bagaba ibitero bikomatanyije umunsi ku munsi mu duce dutandukanye bataruhuka. Ibyo ku butaka ndavuga ingabo zo hasi artillery nyuma yabo, ariko bikagendana n'amadrone y'ubwiyahuzi cyangwa se kamikazi. Urumva ko babikoraga mu buryo butatu: ibitero byo ku butaka, ama artillery nyuma yabo, ariko n'amadrone. Kandi bakabigaba buri munsi kuko hari igihe babigabaga bikanga. Twavuga ko nko guhera muri weekend y'icyumweru gishize barabigabaga bikanga, bakabigaba bikanga. Ariko mu minsi mike yashize abarundi FARDC Wazalendo nizo za FDL n'abacancuro kuko turi kumvamo n'ingabo za Tanzania bagerageje kwegera imbere, noneho batangira gusa nkaho bisubiza uduce. Mu duce rero basaga nkaho batangiye kwisubiza harimo point zero, harimo Rwitsa nkuku, bageza ahitwa za Kalingi, bageza ahitwa za Lundu, bageza ahitwa za Ilundu, bagera za Gakenke. Ariko na point zero bari babashije gusa nk'abayisubiza nubwo ataye igice cyose na Rwitsa nkuku bayigeze. Murumva ko icyo gihe twirwaneho na 23 basaga nk'abarwana basubira inyuma. Ariko muri iyi weekend twirwaneho na 23 nabo barongeye barisuganya. Ndetse bigaragara ko bari batangiye gutakaza uduce mu nkengero za Minembwe biturutse kuri effectif yo hejuru cyangwa se iri hejuru. Umubare w'abasirikare b'abarundi FARDC bari baje ku bwinshi baramobilije n'imitwe itandukanye ya Wazalendo, hakavugwamo n'umusada w'izo ngabo za Tanzania. Impamvu tuzivuga nuko Moise Nyarugabo umwe mu bayobozi ba FC yabyemeje. Urumva rero n'umuyobozi wa FC wemeje ko ibitero biri kugabwa iwabo imurenge harimo n'abatanzania. So baje ari benshi rero, ubwo bibasha kubafasha gutuma basubiza inyuma twirwaneho na 23 kuri izo axe nakubwiye abaponzero y'abarwitsa nkuko n'ahandi. Ariko guhera kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru izi operation za 23 natwirwaneho nyuma yo kubona renfort barangiye utwo duce batwisubije. Ubu twavuga ko kuri uyu wa mbere point zero iri mu maboko nanone yatwirwaneho na 23 Rwitsa nkuku nuko. Uduce turimo za Kalingi turi mu maboko ya 23, Bidegu iri mu maboko ya 23 natwirwaneho, izo za Kalongi ziri mu maboko ya 23 natwirwaneho, n'ibindi bice byo mu misozi ya Gicumbi ni byinshi cyane. Hari ya Bicumbi nako ni byinshi cyane babivuga ngo birangize. Aho hose abarundi FARDC n'abafatanya bikorwa babo bari babashije kwegera imbere twirwaneho na 23 basubiye inyuma. Ariko byaje kugeza ejo ku
cyumweru twirwaneho na M23 bongeye kwisubiza ibirindiro byabo byose kuri izo axe harimo na point zero na Rwitsankuku. Hano rero ndagira ngo tugire akantu ko kumera nk'abavana abantu mu rujijo. Ubundi wabibonye ko mu gitondo cya kare mu saa 11 saa 12 kwa kunda abantu nko mu Rwanda amasaha yo kubyuka mu Rwanda bageze. Yego. Abanyekongo nibo babanje kuba bambere bavuga ko barimo bakontorora point zero. Uyu munsi ku wa mbere? Uyu munsi ku wa mbere. Oya, barabese ntago ari komisi. Bavuga yuko ngo nta nubwo ari point zero gusa ngo Minembwe ngo baracyafite muri control. Centre Minembwe. Yo nta nubwo bigeze banayigeramo ariko. Ibi babivugiye iki mu gitondo rero? So nitujya kwitegereza rero nk'ubu nge nari nkubwiye situation ihagaze. Kandi ubwo bavugaga ibyo babizi neza ko nyine urugamba rwaraye rubaye ko batacyajya. Barabizi neza ko kuva ku cyumweru ni mugoroba nta musirikare wa FARDC n'umurundi wari ukigenzura point zero cyangwa Rwitsankuku n'utwo duce tundi. Icyo nemera bari bagerageje kuhaza kandi koko batangiye gufata ibyo bice ariko urumva ko ntago hashize kabiri utwo duce baratwambuwe. So kugeza ubu rero ngira ngo ni FARDC ni igisirikare cyari cyo cyose cy'igihugu iyo gihanganye n'inyeshyamba ntago gishobora gutangaza amatangazo icyerekana ko cyatsinzwe cyangwa cyatakaje. Ingabo zose z'igihugu zigerageza kwereka abaturage ko ziri gutsinda urugamba. Umva kantu hano ngo les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC surnommées Léopard auraient consolidé les positions dans les plusieurs localités stratégiques du secteur de Minembwe. Urumva bakavuga ko offensive zatangiriye kugusekiriza no guha umutekano point zero barangije bashyira ikarita ndende bahera kuri point zero Rwitsankuku Mikenke Gakangara Irundu baramanuka kugera kuri Mucokwa aho hose ngo barimo barahagenzura. Ibyo nyine ni itangazo ry'igisirikare cya leta kandi nakubwiye ko n'abantu bo muri media babyandikaga. Nabo nyine iki gisirikare nacyo gifite media zigibogamiyeho zo zerekana ko nyine FARDC iri gutsinda kandi si ubwa mbere bavuze ko bisubije uduce. Ngira ngo hari uduce twinshi bakomeje kugenda bavuga ko bisubije bigeze no kuvuga ko bisubije Bukavu bigeze bavuga ko bisubije Kamanyola n'utundi duce ariko wajya kuverify ugasanga sibyo. So icyo dukwiriye kuba tumenya nuko muri izi ntambara nubwo bari intambara z'amasasu zikagendana n'iza politike na diplomasi ariko hari n'icyo bita guerre médiatique cyangwa se intambara y'itangazamakuru. So twavuga ko muri iyi minsi rero uruhande rwa FARDC rurakoresha cyane intambara y'itangazamakuru kugira rwerekane ko ruri gutsinda. Ni nka wa mugabo wari umuvugizi w'igisirikare cya Saddam Hussein nkunda kumutangaho urugero yajyaga avuga ati abanyamerika twabatsinze nta nubwo bazagera Baghdad kandi Baghdad yanafashwe cyane bayifashe nawe ari kuvugira mu buhungi. Urabyibuka intambara wenda kubakurikiye amateka 94 ubutegetsi leta y'abatabazi 94 iri mu marembera nubwo yari iri gukora genocide ariko yari no kurwana iri gutsindwa yiruka burya Rusco Radio Rwanda yari yaravuye muri Kigali kera bayigejeje za Gitarama bayigeza za Gisenyi yabanje guca ahubwo na za Kigeme buraya maze igihe kinini cyane bugira ariko uko yagendaga iri za Gitarama inageze za Gisenyi yo yavugaga ko ikiri mu mujyi wa Kigali ndetse ko inkotanyi zitarafata Kigali kandi zamajije kuyifata na radio bayihungishije. So uruhande rwa leta kenshi rero ntago rujya rushaka kwerekana ko ruri gutsindwa nge situation nguhaye niyo ubwo umuntu witwa hari umuntu witwa Gustave yavuze ngo les FARDC le gouvernement congolais les journalistes propagandistes yego urumva ngo tout mente sur l'état de la guerre au point zero Rwitsankuku bref Minembwe muri rusange yego. Uyu muntu yavuga ko bari abantu bavuga ibyo yaba leta yaba ingabo yaba ibinyamakuru byegamiye kuri leta abita ba propagandiste n'abantu ngo babeshya cyane ku bijyanye n'ukuntu intambara ihagaze cyane rwose. Nanjye situation niyo nguhaye ubu ngubu ariko ninakubwiye ko FARDC n'abarundi na ya mitwe bashamikiyeho za FDL na Wazalendo mw'iki cyumweru gishize bari bagerageje kugira uduce bisubiza ariko ntago batumazemo kabiri. Urabona nka kuriya Ngungu byagenze. Ngungu ni muri Masisi yagenzurwaga nayo mu 23 ariko abarundi FARDC za special forces zabo za Hibu na Wazalendo na za FDL baza ari benshi cyane. Icyo gihe rero byasabye abarwanyi ba 23 bari muri Ngungu babonye ko bo ari bake par rapport y'abarundi na FARDC na Wazalendo baje bakora repris basubira inyuma ariko nyuma y'icyumweru kimwe babonye ko bagarutse bakisubiza ko gace. So naha muri Fiziro niko byari bimeze mw'iki cyumweru gishize ibitero byagabwe n'abarundi FARDC Wazalendo
n'abandi batandukanye bafatanya bari bagerageje kugira ibice bafata ariko ntago babimazemo kabiri kuko ndakubwira ko iyo situation yabo yarangiranye n'ejo ku cyumweru. Nabonye n'ifoto y'aba Solomo Twirwaneho. Twirwaneho ni abantu mubazi kurwana cyane ariko naje kubona ko ntabwo bajya barwana bambaye uniforme burya. Barazambara ariko nabo baba bambaye za macanga rimwe na rimwe ncanganyiko. Ko ndimo ndabona abantu bitwa ko ari muri Twirwaneho bari bahagaze bifotoreje kuri point zero ahantu hari ibyapa bya USA, ahantu hari ikintu cy'icyapa nko muri hafi na Rompo bavuga bifotoza bavuga bati twahageze abo nabo muri Twirwaneho. Yes, baraye bahageze muri abo biyambariye bote nk'inkweto zo kugendana ariko ubundi imyenda na matiriningi ni inkwemye ama jeans asanzwe harimo rwose abambaye umucanga. Ari yeba ngombwa buri wese akambara ukabyumva ariko ubundi nabonye bajya bagira teni zabo bahuriyeho. Wenda ndabivuga nshingiye kuri mu 23 yigira teni zisa zino zidafite madoadoa nyinshi. M23 yo ifite imyenda n'akazi cyane. Yes. Ariko ntibyagutangaza kuba bayifite sometimes ushobora kubona ukabona umurwanyi umwe wa 23 yambaye tashtashi undi yambaye ya yindi idafite za tashtashi ariko nayo ya gisirikare. Mu by'ukuri ubundi nyesamba nta Twirwaneho se ubu yari yagira ubushobozi bwo kwigurira imyenda kugira gute irabufite twabonye ntibatugura imbunda irabufite. Twirwaneho nago yabura ubushobozi bwo kubona uniform kuko deje ubu ngubu iri muri Alliance Frere abantu ntubarenga ubu ni Twirwaneho yonyine. Twirwaneho iri mu rugamba ariko yamajije kwihuza na AFCM 23 muri rya huriro rya Alliance Fleuve Congo. So ubwo ubushobozi bwose bureberwa hamwe. Igikenewe niba ari abarwanyi bagikeneye bose bagomba kubapangira kimwe yaba Twirwaneho na 23 kuko urugamba bararufatanyije ndetse n'iyi mirwano imaze iminsi muri Fizi ubona ko bafatanyije rwose. Ndimo ndabona hari umuntu wavuze ko ibijyanye no gufata Twirwaneho bijyanye no gufata Minembwe cyangwa se kugenzura Minembwe birukana umwanzi ngo byabaye neza isasu rya nyuma ryarashwe saa 5:24 nijoro. Ahubwo ikindi kintu cyaje kubaho iyi ntambara yari irimo ibitero bikomeye cyane nakubwiye ko FARDC abarundi Wazalendo nabo batanzania bavuzwe nubwo ngewe wenda ntabihagararaho ariko ubwo ndagendera ku byavuzwe na Moise Nyarugabo. Bari bakoresheje systeme nyine nakubwiye zo kuzana ingabo nyinshi zo kubutaka artillery nyuma yabo ariko amadrone ya kamikazi na yakaba menshi. So icyo kintu rero Twirwaneho na 23 nabo baragikoresheje kuva ku wa gatandatu batangira gukoresha za drone zabo za kamikazi z'ubwiyahuzi cyane cyane hari mu nkengero za ya point zero ndetse zinahitana n'umwe mu basirikare bakomeye ba FARDC w'umukoroneri. Usibye ko nabonye FARDC ivuga ati uwo mukoroneri muri kuvuga wapfuye ayo mafoto saye ahubwo uwo nguwo no witwa Colonel Papi. Colonel Papi wari ukuriye ingabo za FARDC hariya kuri axe ya Kibumba ubwo ni muri Nord Kivu. Uwo nguwo yaguye aho ngaho ku axe ya Kibumba ubwo abarwanyi ba 23 bashakaga gufata uriya mugi uziko bawufashe tariki 27 z'ukwezi kwa 2025. FARDC kerekana ko uwo mukoroneri we yarashwe tariki 26 z'ukwa mbere 2025 mu rugamba M23 yashaka kwinjira mu mujyi wa Goma ubwo urabyibuka. FARDC iri kuvuga iti none ko bari kuzana iyo foto ya Colonel Papi wapfuye icyo gihe kuri axe ya Kibumba bakerekana ko ari we waguye hano mu nkengero za point zero yishwe na drone za Twirwaneho na 23. Urumva ko FARDC ntabwo iri kwemera ko umukoroneri ngira ngo bamwita Olembo ariko noneho FARDC iri kuvuga ko uwo ngo ari Papi wapfuye mbere ubwo ntiyemera ko ari uwo ngo waguye mu nkengero za point zero ariko amakuru dufite nuko muri iyi mirwano koko Twirwaneho na 23 bakoresheje izo drone za kamikazi cyane cyane mu rugamba rw'ejo bundi ku wa gatandatu point zero niho havuzwe haguye umukoroneri wa FARDC. Yego ariko kugeza ubu ntago nahita mvuga ngo izina rye niri cyangwa niri kuko hari uwo Twirwaneho na 23 berekana FARDC ati nyamara suwo gusa ikizwi nuko yahaguye. So urumva ko rwari urugamba rukomeye cyane kandi ubona ko kuri iyi nshuro twavuga ko koalisiyo ya FARDC n'abarundi na Wazalendo kugira bakurwe za point zero na za Rwitsa nkuku bamwe bahunze baca mu mashyamba berekeza hitwa kwa Murima ariko ubona ko bahatakarije bikomeye cyane ariko sinavuga ko na Twirwaneho na 23 nabo batatakaje ariko ubona ko abarundi FARDC baratakaje cyane yaba ku basirikare yaba ku ntwaro kuko ni nabo batakaje uduce bari bamaze iminsi mike bafashe bumva ko batakongera kutwamburwa ariko birangira batwambuwe
ubwo rero amakuru y'ukuri twaha abakunzi ba GGO nuko yaba point zero yaba Rwitsankuku yaba za Kalingi yaba za Bidegu byongeye gusubira mu bugenzuzi bw'abarwanyi ba M23 natwirwaneho. Ikindi kandi usibye kuba bari barageze point zero na za Rwitsankuku naho za Kalingi n'ahandi ntago bigeze bagera muri centre ya Minembwe. Okay. Yeah. Twavuga yuko se ku rwa rugamba rwo kuba bamwe bahafata abandi bisubiza abandi bafata bisubiza n'urwo ngurwa ahubwo ubu rurahagaze se ntago twahita tuvuga ko ruhagaze kuko urumva habaga Barundi na FARDC za point zero n'ahandi barahakurwa ejo mundi nabo barongera baragaruka barahisubiza ubu ngubu twirwaneho na M23 bongeye kuhabakura. Ubwo rero ntago tuzi igishobora kongera kuba kuko amakuru arerekana ko n'Abarundi FARDC na za FDL na Wazalendo nubwo bakuwe Rwitsankuku na za point zero bongeye kuhakurwa ariko ntibaranyurwa cyangwa se nabo aho bari amakuru ari kwerekana ko bakomeje kwisuganya kugira babe bakongera kugaba ibitero ubwo bashobora kubigaba nanone wenda nabo bakaba bakongera kuhisubiza gusa bigaragara ko bira bice twirwanaho na M23 nabo badashaka kubihara ubwo nabo bashobora kugaruka bakaba babyisubiza ariko actuellement situation kihagaze ni twirwanaho na M23 bari kuhagenzura. Gusa hari ikintu ntavuze hano. Yego. Hari amakuru yerekana ko FARDC n'Abarundi bari bapanze yuko bigomba kugera tariki 18 bisubije bira bice by'Iminembwe kubera iki tariki 18 tariki 18 uziko President Joao Lourenço ya proposition bita CCLF cyangwa gushiraho agahenge kandi Kinshasa yamaje kwerekana ko izabikurikiza. So bari bapanze rero ko bagomba kwisubiza bira bice bya za point zero za Rwitsankuku n'ibindi bitandukanye bya hariya Minembwe bitarenze tariki 18 kugira tariki 18 zizabasange cyagiye cyo gutangiza CCLF ibyo bice barabyisubije. So twirwaneho na M23 rero nabo bamaje kubibona baranabimenya babona ko kandi hari ibice koko batangiye gutakaza baravuga ati natwe tugomba gukoresha uko dushoboye tukisubiza bira bice tariki 18 zikazagera n'ubundi birindiro byacu twari dusanganywe tukibifite. So urumva ko batanguranwaga ni tariki 18 gusa n'ubwo itariki 18 ivuga ko ari agahenge kazatangira Kinshasa yemeye kizagakurikiza ariko Alliance Fleuve ko ngiri kuvuga ko bitayireba kubera izihe mpamvu. Ngira ngo byanatangajwe n'umugabo witwa Benjamin Bonima mu kiganiro bari kugirana n'uriya umuyobozi wa Monisco bamwita Madame Viviane Van de Per usko yari ari Goma. So Benjamin Bonima yaravuze ati twebwe ira myanzuro iri gufatirwa idoha harimo n'agahenge ngo gateganyijwe tariki 18 twe ntago bitureba nta nubwo tubiha agaciro kuziye mpamvu nuko ngo tutatumiwe cyangwa se Alliance Fleuve ngo ntiyabitumiwemo ni Tshisekedi ni president wa Togo ni president wa Angola n'abandi bagiyeyo bagira ibyo baganira noneho bahita bafatira myanzuro yo kuvuga ko agahenge kagomba gutangira tariki 18. Alliance Fleuve ngo kavuga ati rero twe ntago twari turi mw'ibyo biganiro ntago ro turajya kubahiriza ibintu imyanzuro yadufatiwe twe tudahari ariko ikavuga iti twebwe ibyo tureba tuzashira mu bikorwa ni ibya Doha ariko ibya Angola twe ntago bitureba ariko nayo propose CCLF ariko baravuga ko ari byo bazagenderaho ariko yo ntishyira itariki ya 18 ntago ishyira itariki ya 18 ahubwo banabipropose mbere nubwo nayo itubahirijwe nujya kwitegereza rurasanga Kinshasa nayo irashaka kugira ngo igendere ku myanzuro mishya itangiye gufatirwa i Rwanda muri Angola ariko ukabona ko nayo idashaka kugendera kuri ya myanzuro ya Doha. Alliance Fleuve Congo naho kabona kuri inshuro ko idashaka kugendera ku myanzuro ya Angola kuko itatumiwe ahubwo ishaka kugendera ku myanzuro ku myanzuro ya Angola cyangwa se Rwanda ahubwo ishaka kugendera ku myanzuro ya Doha. Urumva rero harimo utuntu two kubusanya. Ubu se twasoza ikiganiro tuvuga ko ari ndugenzura Minembwe ubu Minembwe reka nkwereke centre ya Minembwe iragenzurwa natwe irwaneho na M23 nitujya mu nkengero zayo za point zero ziragenzurwa natwe irwaneho na M23 za Rwitsankuku nuko ni M23 natwe irwaneho biraro mbiri kugera Kakenke kugera Mikenge nako biraro mbiri kugera Mikenge nitwirwaneho na M23 hari uduce tundi dusa nk'aro tw'imisozi turimo niho hari kugwa drone ko ahantu hari kugwa drone asa naho ari mu centre ya Minembwe. Umuntu wo muri societe civile yabwiye hafi mu gitondo ati ingabo z'Abarundi umutwe watwirwaneho nako umutwe wa FDLR ndetse n'ingabo za FRDC baracyatera drone ati mu magambo ngo nta n'ikimenyetso kigaragaza yuko bari burekeraho kurasa.
drone zo n'ubundi bakunze kujya bazikoresha hari uburyo abantu banohereza drone gusa ariko batagaba ibitero byo ku butaka. So drone si ubwa mbere bazohereje, bajyaga kandi si ubwa mbere bazohereje mu duce tugenzurwa na M23, ari ukuzohereza gusa ngo zangize nyamara batagamije gufata uduce. So no mu minsi yashize muri iyi mirwano barazikoresheje cyane. Ubu twavuga rero niba bakomeje kuzikoresha nizazi n'ubundi boherezaga mbere mu baturage, cyangwa se niba ari no ku birindiro byatwirwanaho na M23 baba batagetinga nizo bohereza. Ariko iyo mirwano yindi y'ubugenzuzi bwa point zero za Rwitsa nkuku za Karingi za Bidegu n'ahandi za Gakenke na za Kalongi, iyo ngiyo yo bayitsinzwemo ejo ku cyumweru rwose ku duce twose bari badukuwemo. Ariko drone kuba bazohereza birashoboka, ni nkuko ujya kumva bayohereje Walikale mu gace kagenzurwa na M, ariko still ako gace kagakomeza kugenzurwa nayo. Ni nkuko ujya kumva bayohereje hariya za Kalembe cyangwa se hariya za Minzenze, ariko n'ubundi ntibihindure situation kugenzura utwo duce. So ibyo bitero bakunze kubigaba, n'ubu ngubu ntago navuga ko bihagaze, ariko noneho iby'utwo duce two babikuwemo rwose kuva dimanche bari babikuwemo, kereka nibongera kwikusanya bakagaruka, ubwo ayo makuru nayo twayatanga. Reka ngushimire cyane, urakoze cyane Claude. Urakoze cyane Gentil. Imboni TV, imboni ya rubanda.